Nape lagi nih mobil kagak bisa nyale? Ya, ini mah akinya lagi. Ji. Bang, apa sih bang? Orang aneh lagi ngasih golok. Bentar dulu nape. Aneh boleh minta tolong kagak? Minta tolong apaan? Beliin aki. Aki doang. Iya udah itu aja. Yaudah. Yaudah. Bujuk dah Ji. Ke bengkel aja bawa golok. Serem. Mana ini si Ji? Lama bener tuh bocah ke bengkel doang. Assalamualaikum Om Bidung. Waalaikumsalam. Lah, akinya mana, I? Kagak nemu bang. Di depan tuh ada ratusan bengkel. Masa kagak ada yang jualan aki? Kagak ada bang. Ini sih jadi orang kagak jayaan. Emang ente bilangnya bagaimana? Bang, beli engkong. Loh, kok jadi ingkong? Kenapa naki bahasa ini? Naki titipan engkong. Ji.